Mitolon do Romi Amial， 祈祷每一天。O tatapangan no sahinum ko tabang， 上主是安慰的源头。Talikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suarasa i sakatusa a Korinto, sakatsay at sefang, sakasipat at usir. Yo mapahles kami do masa maamaanay i mihinom jingra i tamyanan. Saka unini a sahinom ningra i tamyanan ko sapihinom niyam do mapahlesay at tamlaw do masa maamaanay saan. 在我们的各样患难中，他安慰我们，使我们能够用他所赐给我们的安慰，去安慰遭遇各种患难的人。哥林多后书1章4节。Salikakaw, awa ay ku patles no urib ita o misa Kristo ay, sa ay kasaan ku fangzalay at sural. Nika hinuman no kawas kita. Urumasa to, Ciicer to kita masasi paayaw masasi hinom. Ta pakatinako ko rumah-rumah mararumay atamlaw to ulah no kawas。圣经并没有提到基督徒不会遭遇患难，但上帝会安慰我们，并且让我们能够彼此关怀，互相安慰，让其他忧伤的人能够经历上帝的慈爱。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangau, pafrian isukaku to riharay i kapatlesan no urib aku. Saka nanay maru kasalakan no siniasa iso ku urib aku. Amihima to rumah-rumah mapatlesay mararumay salikaka。上主啊，当我处在患难时，你赐给我平安。因此，期盼我的生命也成为你恩典的出口，使其他忧伤困苦的弟兄姐妹得着你的安慰。Pakaini i dalam anay angangan utapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。